Nti wonu ye se nkrofo na abafie ho no. Ne mo mo mpre wo mo ho. Wo mo twe ama nkrofo ne de nkan wura fie ho. Na wonu matete wo mo ahwede mo kwakwaye. Na wo mo pie firi fie no mo ba. Wonu mo dia fe so. Na menim. Ipa bonfo a waba so ba bedi awu. Eni anche. Eni nkrofo mo na ase haranya asem ketwa. Wo mo huri fence wall. Eni fie ho santan. Enam se na akwasi dweta akere wo mo dan a. Ne wo fadam wonti. Wo mo wura fie ho no. Wo mo tumi hunu dan potie a won mo komu. Ekoko wura dan nim. Wo mo kopem pono no. Ema kwaku nsu hia ebie wo mo. Nyame anim ni. Ohun se wo mo hyehyɛ aposifo ntade no. Ne yem hye ne papa. Enti wo ma won makonya tena so. Ema won mo so kyerɛ se won mo fira aposifo akache na won mo ba. Na aposifo nya ne ntie se won kwaku nsu hia no. Ne sika bebreba wo no otwa bi fra. Ye kan se fake counterfeit dodo no awom. Enti aposifo atete no a ene sa na jude sum na won matoa no no. Won ba behwehwe ne nneoma hodo wom. Se fake no ebi wo mu ana. Na won ma hyese sa kwasi ni won mu yere gidigidi a etuo nie ensika nie won be kuno e dia to dan nim. Owura nsu hia nie. Ne yam de ne popra. Ani ene na koma etu. Enti yam hye no. Ema wo yese wono mo nka na kese. Ani ne nka awayi no akofa ne nyina de aba beguo. Embombona ne ahodo no akofa ne nyina de aba beguo. Ni komade no akwakoso ne nyina de aba. Ni sika ahodo egu ho. Okọ bie mu ne egyae enaka. Osesa ne nyina de begu wo se sika ne nie. Dio mu pa bia wo mfa nkono mfa nkoye. Enkrofo no sika no afa no mu ho pre wo mu. Ehwa no msesa so ae. Empompona ne msesa ne nyina de gu wo mu ho. Ana wo da na se kire se wo de kwa kwaye nhwemu. Wo da se wo baaye no. Owura nsu hia ene won ma ampreso anka won mu ku no. Nemom won monfa onfa ne ki eye ne dan safo ama no won mu tuni mu won koye nhwemu ne wi a won ba bebie no ehwa no wura ne de ne dan safo ama wo mu ema won mu tu punu mu won mu tisi fie na mo nten so mu yese mu dwane a aha ne tu akasa kasa benkum na kasa ni fa sa me kasa de won mo so som pempra ne ade osika odi obi ya de fom bobra ekedi pa 9 eno mutimi dwane ye ni pa 9 no mu dwane ye no ekoba amane e kira akwasi dwete e wo kwan no ho sa akwasi yi de ye de ni kosua kwa akwahunu no se nka ukoi na nka ohunu bia kenye ne se wo gina hoi eni yesa me kasa na ka no puha wo mo to hyen wo na ekoro no mo sa akwadwene ho na wena enkai no mo bobo mo tuo e wo fie horo dodo no wa wuyi e ma ne ka ba ko no de tuo no ka ne nan wo mfrim wo yesi wo dwane enso wantimi anwane wona no mo kwakire no etoto na no a ema obekire mu se eya akwase dwete ena esoma wo mo enti wono so ye ne se wo mo de ne bekwa ayare sabia ade chia wo mo nyina bekwa akwase dwete ho na so no bekwa akwase dwete ho no wo mo kwa akoyi aposifo aso tiransa
anokwa adechi ema wo mo ye ne se de meken aposifo kwakira kwasi dwete okototo nano ekire krachi etoto nano afede na de beka ewo kro nim sa kwasi akwa kro no ama ya chi no nanya kwasi dwete na ne ye ne nam dwono ho anumre ikrai na ne na brebe no kobọ kro no yi kwasi akwa lawyer ama ne lawyer timi atwitwa age no yesi akwasi nyu anifo nti enya nonko krachi na asem na wo kan de wo boa ya buogu no so na kwasi hemfa nko ano na mu ntia asem bia obenya bia itimi twitwa age no yi bibi ntimi no wana ye hwede besi akire me ho yankanie na menim nie sua hunu nie akosua jewa akode ensu nie me dane akire tofia kwa etwa so na me dane akire mano no na me dadofo nyina ase me da mosi papa ene enmunyam sha mahye na me hyira mo wonhye obi bia na mu to fin to bo ma park rezo me da mo nyina mase abusuafo me se da na akire to fia kwa o se to amoso me da mose pa park re oboa me to abaso enra kosia pa me hede akosia ye ni se de osi bunumu me bai just osi mi gina ho kra no watoto nani awe ja mende banya de na ma na wie eti afoso moni adwuma o adwuma ye chese wa hwawusia fo bra Facebook na be hade enura yakosia no wo se se mo anye a ane de besi wa ha David bra Facebook sisi ana bra be hade enura akosia no ho ye fe na enura me bai o shemani monyam na se de odi kan no me gina abusuani nyina na mu na obia wode mpaye ta akosua chi no ye de aseda kese e de amamo me ba kosua jewa kode eno no sua hunu ena ode abreye na abusuafo ofa yadru so no ene ye ni owura bi ebedi nkomo na enkomo yi no ene ye nwie ochena awrade de ye nkwa fam yen a ye won krofo foforo nso a ye no mu bedi enkomo edien eho nkomo ena ye ba bedie me da me ho na mabonwum we abara me bonwum we ba me ni owura no ebe hye enkomo no ase aha eye sompa 93.1 FM na minim na minim Sofia kwa Jump
Oyaka kwentio, joe, imamponio, oyaka kwentio, picha bwati sampa, oyaka kwentio, nane, nyampunio, oyaka kwentio, Nami nim. Nanka obi nim sɛ baabi a wɔkɔ abrabɔ a wɔbɔ ɛne sisidi a ɔsoso yɛ no bɛwie ne sɛ yɛ anka wɔtwene ho mpɛm ɛno ɛna ma obi tumi ka sɛ ɛntimi paa mennie na mennim sɛ bɛwie ne sɛ saa abrabɔ wɔ yi yɛdi na daneadane na mennim ɛyɛ dwumadi a ɛfita abrabɔ ma fotie nkwanhyɛ awerɛkyekyerɛ suahunu ɛne anigyesɛm a ɛbɔ kotodom ɛnti hyia mo somfo gye kɔfi akwa ɛne na bɛdwa lumbe ni kwa masemi ni obwa ponti diare wa kwentio makodro bi maisio kwentu fo ya bro oje madidi mo sumi ya bidawo mo sasa mpotu mia okama fo woni so die mo na pa mi ni bombra so mi wano timi beyeni esiari mi ono bi maisio oyaka kwentio bua domeni beye oyaka kwentio jekesi oyaka kwentio rajeke swetroni oyaka kwentio. Okay, abusiafo wei eye Kwadwo Fosu one Nana Champon omonwom baako a ebegye ntran ha pa wo wiase atitiriu Ghana begye tumu eye akwantumu enwom a ɔse ɔyɛ aka akwantuo mu ɛnɛ yɛbɛdi akwantuo mu enkomo na eniema bi ɛkɔ so sesei a no kɔsɛm ne sɛ yɛmanom bi yɛnananom bi yɛadehye bi akra yɛn sɛ otu kwan afiri Ghana akɔ amanone na ebi akɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ kuro bi so eti awofo bebree enim sɛ wakobo bosia e di ama wo mamema o mama se ontu kwan firi ha obi kura wo ho a wanya visa ode ko Canada ne maami ne papa akobo bosia e di ama no a onim se wo Canada anase o France nanso saafo na kwakodi nsenseme e wo baabi na ye wo victims bebre nipa bebre a omo akotom a enne mene abrantie baako ebehye san komo no ase na gebre enunti na show yi se na minim ebia na yeguso a yedi bi ediu sabre wadwene nyina ne se France a yese edo beko ana sade ade no so tie no tie ni yo wenya obi a bia ote Ghana ha no so ebia bebasa me di utu kwan bi ana bia waje usika bi no wadi na sade ade no sitie no ene yi wasum yie na obehunu se ya dehye bi akodi nsenseme for security reason ti ye nua no amene no ebedi nkomo no wo de bra Facebook but bibinti esese medi ni sie kakra na ene nipa ho ayi hu kakra bema memo akwaba me pacho bejuso me pacho kasa memom kakra ma me wai aha pacho bejuso na ho tsei na me ado me ho ye pa okay enkomo a ye bedie no udin ankasa de ene baabi a wo be kire wachiri kwan de ho nhye dan hiame na mom no nia asi wo wabrabo mu ene nia ekoso no ho na nne mepese dosuko e di ewura de de kan no umfie yesen pacho manya 26 years fie de onu nsia pacho okay adie ne ba utrimu a wo ye wadwin se opese otukwan okay pacho that's pa se wama mesa kwanya we na bedi nkan so chia na minimati fo nyina se omo nkoso ntie na minim da bia okay ya da wase ni nyina ne se me first born me ma na me pani okay ana sisi ni so no meka se me papa nkola 6 me papa na se bibinti ye wo papa ba ta se de ni papa meka se won hwe ono oja ye hokura akɔhye baabi kura fo be 7 years ni etimia na meka se mi kura ma me mu kakra sa nti me wo hono ma na madam fu bia na meni no
di agro a check kakra mfen say last year no nyina na me ni di agro but you see this year mu eba be September mu hode na me hu ni biem enti February mu ho no ma na obo me message e wo WhatsApp busa me say me ho te say na me say Onyankopon adom me ho ye enti komodide ma na me kura me busa say me hu na che na o hefa eno ka che me say oh say de Nyankopon adom watimi anya akonya kwa kodu France na me kura me ka say oh ye de nyame ase because Ghana halum say na edin 90 say utimi nya opportunity bi sa dia ne Nyankopon e de na ase eno no kwa ka say oh etina che say fiti honum no ya na me ni didi nkomo obo message say Ghana te say ne me ko say me say ene me ko kama dada na ni ade sa nti de bi no ka che me say opese yidi nkomo kakra okay na me ka say oh mitie no nti asema o ka che me ne say bebi owo no France ho na owo no na me konya bi aba pa ni nti no opese oni midi esusu bibi ho hwe say enka me interested wo sa konya na aba no ho a okay se be yanko nso betimi aboa me na me so metimi aba beduru bebi owo no wo sisi a France ho no bi na me ka say oh eno de asempa na broche de hwan na mpe ukura sa so ye France nti ye de asempa mani je ho pa no so ono na konta ne ba be fa ande ne koi na konta no so ayonko pa agent ewo friends aí Côte d'Ivoire okay nti ono na the time o be kon kwa no ma ne ba Côte d'Ivoire eno ye ni bibia fa ho no man adwuma o ye wo ho no ye Nestle company wo France nti o kan sa no e ma ase ono so obi a me ka se wontimi ndi me bone because ni na diagram afa edu me bi kura na se ne na anuafo kura mpa otimi ma miskati ma me se bi ajiwe na bi a wo ma me kura ho nye dafo we ma no na onso fa nhwe akiri e na che se mi bibia no che se obetimi edi mbone ana se se do kan nyina na me gidi ana o ka che me se one na konta ne be kasa na ono so any agent no a ode ne baaye no akasa na che se ye de bi si bia no mama so atina so okay nti on de ondi hu djuma mami ana o ka se wati nti nim se ne be 4-5 days time ana o sai ma message say one na konta na kasa okay ama na konta no so ni agent ni so aka ma se bibia ye okay nti na me agent ni say o mo fa the number mami na me so me chat no direct nti o mo send madam for ni send agent ni number no mami ana o ka che me say Côte d'Ivoire no eno wona so o ye Ghana ni a wotena ho na ye na djuma nti me ka twi a obeti okay e ka bro fo so obeti na French so oka nti ye voice recording ema no na mka che nse madam for ni asomasi na ono na de wo number yi ema me say sei no say ya no kure na one omo akasa na ono a mo kwa sen for number no mama na di omu ni say djuma no no kure next djuma ni go honom available asisi a all the workers e ba beko within be next 2 weeks e di animu odi nipa e ba beko nti say me my ready dia sa group no room beko no meeting a join na che say ye nyina ya kwa abum okay am ka so nti sisi a no bibia be customer be sen ana ka che me say o munya 15,000 which is enkani sika no 150 million okay e betimi aboa me mama kwa akoduru e ho no betimi ayim bibia e de mako eti satan no me na mini bi da ho because me ankasa kura adwuma na me ye no obi store no bi na meti kakra de ma me na me so me nua no mo school ne me ma me na che se me de so mas ni kakra kan na me hye ni sika bi ada ho no se 20 million ni sika na metimi aboa no da ho no okay eti me so na ma se sen yini pa ne kana o ka se madam fo ne ka che me se sa opportunity we de me hwe no mama na mix na ono kra o pe ma asemti na wa link me ama sa agent na ma o boa me wo sa kwan so nti no menye na I'm so okay ti hono ase enka me busa ne say na ase scan de bo no wo for ma because France de Europe na 150 million de ase scan e wo for ma me say scan de sa na onu ko no wotu aye na de nti am scan wo form ne say company e na e ba be form aba be adwuma okay sa no company no some percentage bi ono no be fa o ma wo fa wo kwa wo sika emfa anye sa documents into company na first can more than half ra okay we dey me dey here kakra bi a me dey me documents from France or Côte d'Ivoire ho no to France aba France ho no okay na ban so apartment a obetina mu ho no bibia ho no ntina say o kan sa no so e converse me e ma me gidi e na Côte d'Ivoire no so am ko fa no so e sa ma me gidi che say me ka say Côte d'Ivoire
France no yeah omkro no Korean Masters any France into no hono etu no make say easy na just say no doubt enti mu no na manya British sika no ma me call me na ba ko no wo kurase o me papa almost be 75 years me call no hono mo no oti koku ena me kosugu no so aka chen se na na sei abrabo se ne wa oni me am so na eja ona na be ma panyina me wo hono ma me hwe akiri nti otimi bua me na nka metimi kodia ene ne nka ono so kura bretu betwa ono so ni se ne nti aka chen se onu ni sika ni bi wo ho na so abekwa akọ se umkoko krachi bi wo ho betimi abọ no bosia se sika nanka ono ne dia mama dia akọ nanka akiri no bia me kone ne ma yi nanka wa betua na yankopon chira wo na no nti be firi ne honum eba Kumasi biem na sister am ni agent ne kasa no bo me pressure time no akase yo me hwe wani mu anya na say opportunity we yi dia no anu nti e was all report to date we mama me date one to report to date we dia no anu no utim report to date we dia na chese omo ha me no me ye omo documents na me do aka ho eti no sanam so me bo me na no so pressure eti emu honum na me share boy no a o madam from me share ne bra ba ko ono wa yesofo because o man church no wote saa so ni bi okay enti minim ne pa ono so na msa minim nwan ye fi nto ono so minim no minim ye fine ti me hu no na enkomodie ma na mbusa nse na unia na nse no ne me chat no sisi no so ono kwa de so okọ ya chekura kwa brand ese watu kwan okọ France da ada wonti ya ono so confirm ama wa hu se ade no e genuine okay but not knowing say no nim se sa ne wom se bia nye genuine it one day ono ni nua na kajin say ono France okwa kodu nto ono agye di nte ba sana che say ama me ho premi mo nti bisa come na na ho biem se na se na o se okuku we na o ka no o siska no ase ise okuku o mu fa scam mind mi de minya botere na ase me pressure na nti esa kwa ni san kama o ko pay loan ankasa o bank 150 million no pay loan o bank na o diska na ma me se ne me kan de em se ade ni ye yi nti no me konso ebeboa na o diska na ma me to this kind of man no na che say be ma yi say ene ne me be chat agent na mana ya we say me sakin scan it mba na mka chen say me sakin scan no so okay ene sa date na audition na tam msa ka be 2 days na date na so wow it mi anga sa me ka kara na wo mo nde me bi ko to say traveling bag ne entade mo ne mpabo mo ne sa na ma bi a edit yeah because when him say okọ France okay anya me entade fi ne wo hana na msa de ko okay it e ba sa me ko to ne ma mo no na date ni so na okache me say me mfa car from baby am wo bia na me mbra Kumasi na me mfa car sa me ko brekum na me ye ne sa pepepe ni na so madam fo no so e ka che me say me sima no pa no 9 say bia metima ba bedu Cote d'Ivoire ho na che sa de nsan me no so ma motivation say e ho nya hu ono ne ba na onim ho so tim beduru bibia boni bia nim tino me de fe mama me ye ma hyehye me am so okay mati eti ahomachi na mba be fa ka o kiti ahona chese be fa brekum ka eti me bedru brekum no nya na agent ndi o online na o ne me e chat na me ka chense me dru brekum na o say me san so mfa camera drobo okay eti be fa ka na me ko dru drobo hono na me sa chat no se me bedru drobo be me dru bia na mama na ya we na we dru hono ka chem se me sambra klubi e fro kwa me se kum okay honso ye border with ma for Cote d'Ivoire ana main border so with ma for Sampa ba ma me kofa kwa me se krum ho timdru kwa me se krum na me san ne communication ma bedru ana ka chem say because of say ya cross border that time so na cross border enti wonti ma company ka ma me fame en cross border no enti no o ma moto o ka da bi aba be fame enti me de me relax na me gina ho no ma che me school bi ani se me gina ho baba be fame na bijina ho no ma ti bijina ho no ma na moto bi bai eto bai no no bo mi din no yi me picture na agent nso ama me din ka send me pictures amanda da okay no yi me picture no de kire me na ka kire me se obi se won fame no fame cross border no la eto won ma na me chat agent ni say obi abasisi no so ye friend say na npa ko ni bo ndi kire me to bom din na me ka che agent no say ono a nti me join nam ne nemla eti on man muturu and ka che me say o say ska bi wo me ho 15,150 million me fa man no nko sisa no e ho no musika no sefa na en fa cross border nemla
nti ande okacha me dem okacha say scan dem ntimi fama no because meka say me nana idwetire nyina na say yi bosia ena akwaji ntimi emfa scan no ema no sa no so enipa no so say on family na say on ntimi sa chat na me misa no ena msa busa agent no so me ono na kan ntimi fama no eti ono kwa me meka say me fama no to ndo me nko ba bi esesa no esesa wi a me amagima de na msa da hye ba bi ehye na yeko ena so okay eti yakodu ho na say enipa na o sense kan kwamu kwa na say oni ho ya gina ho nom sa o mada enti e ban sa no na me chat agent nse nipa na o sense kan so oni ho yi hu no na so ke na ade sense no yemfa CDs number ye ba o betimi aye na o ma pe be bi ho no asesa eti meta moto ni so na de me bag bought na school bag ba ko so e bomachi na o de me efa beating road bi na ekosi enamua na chese ekise yase bush bi sa odemi namua no odemi kopie omu honum so border town akura bi asesa so odemi dru honum no na o ka chem se disi bitwa nka iti ya no kwa mo na chese me ankasa me pocket money na shem hono almost be 1000 something okay bi yi na 200 cities na ebom ne nko anam se 100 city ba ko etimi bi yi scan man no onu ankasa yi mu bi oyi 200 cedi bomba ko eno yi 100 cedi na osesa 100 cedi no mame 50 cedi because of so mo di mkrofo ko so nto mo Ghana cedi esa okay hosu scan ko mutimi sesa no border so anytime into de mame no na migina hono ma no ka chem se ka bi ba aba be family mi de men twanti hono ko migina ho che kakra ti migina hono ma na data mo so na me phone no network no na atiko entina chese mintimi ne agent no okay ena migina hono ma na ase hono ne kurase ni tin beka se kurase ka bia de bi bedru be bi hono ye town fan se hode ho e kuru kakra into de bedru hono no so agimi iska hono so amama ayimi sika ne bi oyi most 50 cedi into yi ye no ena oye na hono de me ko pakio no ko taxi station bia hono no omuka sa no se mi se o simi wo omunkosimu ekuru bia eto aso e wo hono into ochire omu ba bia omusimi na ko omu sa na teamwork in communication omu ne omu nyina kasama obi ani ba bia we do be fa sa enti ono so ye na odemi ma sa ka no tika na as a taxi omu load ntina metima na entuda na de so sa na esa eti mu se te se de Ghana ha MTN transfer CC baby no na MTN ABC baby sa hono ma nche hono na MTN fo ya so me transfer eti me ko ho na me 3% me tosim me yes san me tosim na omu yi sim ni bi ma me eti no kwa na bisika na Ghana cedi eti no so onje na asa me panacho se me ho na minim ahan baby enti me di free pana me ban hono eti me yes san na kasa na me titi san sa na me ya na oti ase na ode ma me na oji ska no oji Ghana seed na ebi obeti masesa no around ho baby oji ska na me sama na recharge yi credit ese gusu aha no so saje me no ye bando so sa e kan ho ma me na me sha se me agent ne se kasa ti me ne kasa se ma be duru baby sei no ka che me se o mo de mbaba ntimi de me relax ti me gina hon ma na afi de ka no ye ma na ye tine mu na ye ba nti o de me ba ya be duru ekuro bi amu fe on the star house onum de ho city ho ye kama pa okay enti ye duru honum na che se driver na ka che mi se mi si onum so star na no si mi si kwa me na kasa na o kan me nti on ti ase because oka French and also on ti French na on kan brofo omo nti brofo bako Côte d'Ivoire for no omo nti se Ghana ha ye ni twi French en fanya hwi yeah sa na omo so brofo omo so mfanya hwi eti onte brofo na omo so ntimi nka twi ntimi meti kan mi na mi nim say ebi awde mi kofia na awde mi ko mi ti eduru kwan bi hu enipa bebre ti se station bi usi mi nsi de mi so mi nim ba bia ti mi nti de o kan mi ti kan ti mi hu an se wono kra no wa si kra ba be bie mi do na twema si fom kra eti oyi mi si sa no na mi gina hono na mi agent ne se communicate na o ka chem se o de bebe waji mi gina na mi nyina ho obi ba be fa me ti mi gina hono ma na mai bi panyi bi sa oba no nso bom di to bom di no na me se na me nim ne boss so mra me fa me no fa me bra okay na me so okay mati so how de wa hu se wa du fie wi na wo se ma du fie wi okay eti boss no ese o me fa me na o fa ono ne so a me bag no kase no
ana ba ko na de bomachi iti yakọ na me ni di nkomo on de o ka twi on de uhun se oye Ghana ni okay busan sa o Ghana ni so on de o Ghana ni na adwuma na o ye ni na de na ba han se mi se o ye messenger omunya prospect be from other countries no ba be fa han se akọ o France na yi na Canada na on de be fa o be show mu ntino okay no ano ndo ye na so ki na busan se eti hana maba na medi best no so ha the express wache kura fan say ni ma dili kura 2 weeks obeko sisia wow eti me yi madam fo ni picture na me bo ni din ka chen say we won me anam be fa no oba e wanya yi kura no ye ma no ko ntu obeko na so okay na me ni age me ko France eti ode me ko ya na ode me ko ra fie bi me kura e safa dropping taxi na taxi ni de e ko ya ko duru ba bi a ye ko no eti edu ho no na ode me wura efi bi sa to afa ho to obo mu no ese omo security guy we chiri na obusa sa hwan ni no oboni din na sa na obie no to ye no ka so no na obie na ye ko inside okay ana ye ko inside mesan amana to aso afri ho wei eye na menim eso eni abrantie de na de onimu a ye se okọ France ndi wakoyere ne nana akwaji ni koko sika kura na akọ wanya no akọwie abosia bansi ho eka ho na enkomo ayedie no enipa to sa amane ewe mu no eye uncountable na babia wadi nkomo na kwakodo na fei ne yebedo sukọ okoduru ho no die na si wo ho hwanum no hu wo ho na ansana no yemfa sera kese ema J-Back driving school abusia for nipa de wo wiase a ade hia ayese ubesua ka atwie efri se biribia betumi asi ebi kura me kan no ubisa ho se anasa kai no mimi ni bi anasa mimi fie de obi anto ka bibia betumi asi etika de bomodin se obesua atwie ena mi ankasa mehu se J-Back for no yenua ba bi ti wo ka na kamam na said the yenua ba ni si twika no hu se yes om de na fantitie mu ye kuma se from ena yaso ye ewo number no ye 0247 595 975 0247 595 5975 me ba cho bomodi na ye do fantitiem tete ye do famu no bosome ba ko no ye kire kwan ye be fa so obesua road science na kama ye wi a ya kire ka de twie ubehunu twi sa bosome na ne de ye sa adwuma ye wi a entete ye de be ma wo no ye gilines so e de amount kama mesra obomodin se obema wo yire oba wo amanone opese odofo bi sua kaka na utobi bre no a mesra wo bomodin se obema no akọ J-Back driving school eho ene ntitiye fi a ebeboa ama oba no anase wo yire no a wo de na kwa na wo mu no watime hunu kwan fa so etwika ne ye number no guso eye 0247 595 975 0247 595 975 number modern na oni J-Back for ento kese kama yediem Herbal Center me bacho me kanfo yediem e de amount na enokwasem ne se waso ye ewo Kumasi High School ha ba bia transformer no ewo no ehope ena ye clinic no ewo kama na enyarewa hodo ni nyina no ye boho modin ye ho adwuma nyankopon dom ye wo enomiensa ewo dwaso a me kamfo e de amaw ba ko ankasa e de yediem wapa na yediem wapa no adwuma kase a eye titiriu wona eya driver for a ekwa chiri a wotena won sisi so eche no etoda na osisi ye ya onim se sisi enso no eno a na wode ebo adwuma enam nso no waye mre ewo nam ne nyina no yediem wapa bomodin se obenya bi ena ye wo yediem wama na eno no adwuma ba ko a ebo pa aye immune system no yediem wami wami no ade ba ko ye ede boye mpa immune system no nipa bia no nipadua na ewo ho no ya wasojafo a omo enema nipadua ne timi nya ahoden enti se ekoba se yade bi eko atia wa immune system no ene timi kutia no eno ka ho bi ena obi an immune system wo form no titru
COVID-19 ba yi no nipa bebre wo ho ade o moto ananom wonse do visa na immune system no e wo form timisro bomodin say wame no ubenya bi na wanom na aboa sanso ane wo yediem heba mesha eno no atridi untimi ni di aduane si ho wo yira no aduane ama sebe ntutu afa ne nsa ho a obi aduane so anado nsa wom da bi bomodin na pe yediem heba mesha na numbi na ebeboa frɛ wo mo e wo 0592 185 538 Mrs. Subium 0592 185 538 ananse 0592 185 539 bomoni na oni omo ento kese soronko kwan so na emo enche Mecca 21st clinic ho asem acho the sciatica expert for no bomodin se wo de wo ho ebebo won na aboa na o sciatica no watu ase ene maso panyi baako ene na woda na one ne yiri nyina nso dakro wonwon se ukọ ware wodofo na mu nyina no mawoda dano anti Mr. and Mrs. Cranton, Charles Cranton, Mr. and Mrs. Wo Facebook no ubahu se omo eboho kama eti Mami Frida ene wawoda ena ukru Charles Cranton so ene wawoda enwanwa osuru nyankopon enhyira mo na onye mo akoma so ade emamo na mo manso omo menyini meye panyimpa na dabi se munni hokora no a mo no atimi abaye bibipa ajadimpa eti owura ne owura Charles Cranton medamo ase nyankopon enhyira mo sanso ena wode wani akire USA mewo yenua ba bi ewo ho ne din ede Sarah Fosu Ochire ono ena eda Facebook no na wo New York City ya mami vida say onso or we show happy birthday we ni papa say ya nyankopon hyiraw na wakoma so ade bia no osoro nyankopon enye emfama uye ni papa enti awurade nyankopon nye wakoma so ade ma Sarah Fosu Ochre or New York eho ena obutu sise a odi ni juma ewo US enti ohima nyankopon entono boase na onhyiraw na minim so ena ugusu a utie no akasima baako na nonum abo minko owura no so na mame misa ne niam baako mienu emesi saa baabi a wodi ne nkomo aduri no na afei de yede ne koduru ho no niam a ekoso nso yento ankomo no so emfiri ho na champion uyonko no okache ho se owo France no edie ne mema wunya ne mugidie pa afi se ebia na osende pictures bi brewo ema hunu se baabi am yonko yi wode ni baabi o twitwa pictures yi de sa place yi de ya bruchira mpa anase ebia eye France ampa oyeye bibisa ena ma wunya sa gidie no wonumu ana okay Epacho me dey na me yedi kan me ankasa no man sheda amusa no picture because of some ankasa na me gini dida okay into one send picture bi akra so amre one send me hwe na me so man request na ade ba akoso ni say bi wonu ma na me ne chat that time no ene me chance so no me di nkomo na metimi frɛ ebia video call okay ano me frɛ no wa end call no aka chem say musi ya na awia 12 okay na no tan na me di nkomo so o adwumam etino honum so de broni adwumam de wuntimi nkoye video call ne saa yi ntino bi a chat de obetimi ne ma chat ba se video call ne call yi de wuntimi eti asa hon o kan sa no so meka se Thomas na me nim meka se ho de abrochi de wuntimi nkoye de se call na wo adwum na wo ye yi na me agidi e wo hon na me nda oto sa na ono ankasa meka se obi a waboa me ho chi me otimi ma miskana de ono ni me condition na me ngini say obetima sentiment na me ni adwemboni bia sa e de man say obetima me sa na ne bla no so sa ka chem so ono de okoda da kra France ne de ono ne bla ne free one mother one father kra so okoda na che say o say me gidi 100%. Okay teze video call bia o pesa woni ne ye no na wa end call no we try to ni na wa end no okay I catch you say ho de sa bre na no wa adwumam okay okay but
me no meka say enka no kwa na say me try born man na nwumle bi abese 7 so timi ni me ba online but me meka say na me trust no 100% okay. man focus on not trust ni high me person me ye bibia e che say e bia say e bia me so me sa kodwen say on kwa na eboa me na say wo say ko yes wo de kokko ha ne say wonje wo hu ne bia obetimi ama ade no kwa ne bu befu say masa me dem wa na me boa wo say wonyi ni a masa jai na me so my will inside na me person me ko okay na me ni abre say ni fi sisi nya ne de nka metimi ko ya ka ba bo ntimi da na me madwe ni ho ati yanwe ni say ebra said that wo kan sika wo ho de kɔtɔ bag to tɔ niema foforo because wo nim say o kɔ France unya daje krakra namfo bi abusua bi anankrofo bi wo ho a omo ben wo a wo kra wo so unya me kɔ France ananse na omo o kɔ Côte d'Ivoire ho no na ho na omo ka che wo se beje visa ana na omo aye visa no ho adwuma e de asende wo amwo hu se me nsa ka visa enti me gina so akra busuafo ana me kra me yonku bi se unia nyame adomanya visa se se de me di mani e kire France but me kofa Côte d'Ivoire e na akọ okay me pa cho me de meka se ma hu bibi sa na me so akwantu ntu bi danti me nim akwantu hu hyehyɛ bia okay eti me nim class service akura na na ka me nim se ubetimi aye otu ba bi betimi aye hu hyehyɛ na ya sende amu se e no kure na me nim hwe but ono no de ma ono no e ka che me se me ba Côte d'Ivoire honom na ono ne kono ko ho ene ye ni papers nyina ma no visa bibia na 1 2 amafa Ghana okay fa Côte d'Ivoire honom ene ko France ho eti na yesa me minim say me kono de me return ma Ghana bi okay eti na minim say me ko Côte d'Ivoire akoye me papers na ma fly akọ France okay na me ba cho ukona ukura passport me kona me nkura na me ni passport too o ka che me say ono ana ono so konso ono so ka che me so ono so ni passport eti me de Ghana birth cert na Ghana card okay me de ba omo bide no ne be ye bi wo hono emergency de instant amame okay asema o ka che me no okay aha enti me so say e ono kwa na nka mebutima bisa the question bi afa ko me na me jimi hu ni say na me ti mi krom Ghana kra passport kra o ya na form okay na wo ba be ko obi krom akwa passport de no kwa na ho na twetwe so kakra ba say ne bra na o sa ka che me say wo ho ni tin ma bibia be ye no ma me okay ma me hu say ade ne ye no kre enti no so mi di achi okay because the entire me bisa o sa me nim say ansa na onipa da sani unim say opese utu kwan kwa ama no ne no sabe kasi wa untimi nkonkotambra untwa ticket pacha watemase aha eti na okwa uni passport no but o hyewu ne se ono wo kono no wonkura bi enti de ohia ya Ghana card ene pacho ala kama me ba be kono hu na me ye passport ni bi na say akabe say 2 weeks days from the mam na me ba ko e biometric no okay after na me ko e biometric no enti me ka che no kra say bi se enka ebeye pa na se bia passport bitimi ama na ye yanka me om twan kra na nka me passport na ama ye no nka me nko e biometric na nka afi ebedi be wa mantansa na aba nka em lo ka chem so hu hia okay cause oba ni nyina ombe wa hanse ombe ye Côte d'Ivoire passport ama wa no kra bo de obitimi dia ko bi bebre kra chen Ghana etiche say stand osi kan no na che obenya gidi ankasa wo no mu ya gidi 100% ne bla no so aka chem say o ni nuan de ho no mama no ko di tu ne ho sa ne nua wo France okay eti yenhwe afedi abefo firi ba bi awo ye de wakoduru efie bi efie no ya bopono ama ebi a gate mai bi ya to afa ho okay eti nipa no bebie ye no die ne sie ti nipa ni be no obi ya no osan lock no etima no obi epun na yewura mu na no osan lock door no okay eti ye call inside na ati say reception na ye call to lady bi ho sa eti lady no so ono so e Ghana ni a ono so katwi no mama kwaba ana ka chem say o datam na dia san ko bo be say 8:30 ewo ho no 8:30 say o mkro mo ni nyina tam ni epe eti na esum kra ba ana o ka chem say o menti kra no mo da so ha mo twem mo say obi hoho nam kwa mu ba ho nti no mo nya mpon en ko maponti ma bre am sin ya ma bre pa nti ya no Jimmy Ghana card no na say PC bi sa sin anim ti obobo details bi hihye ma na
o ka chem say mentwen oba o hwe say ne boss e wo ha okay and o check do bi wo ho na obi e na owura ho no no san buy no ka chem say ne boss ya available nti menko sa dan okay enti ho no de o ma me de misika no ekọ sa ho no okay sa sika na 150 no okay o ma me de ekọ dem ho timra on de we French ni okay ni pa kon but no timi pushing limit ka twi ni kakraka okay eti oye no ka chemi so ono so omama kwaba no bisa me say nyoma no mka se me family no Ghana card ne birth set no minima no timi yima no na say ono so twetwetwe ibia na odi mam se me san ba me atam no me bia ma dwida ma hwa de kona nkan sisi kura na me de o san na me de man no ka so nim say oni o nine sequence akọ France timi san me de man na o ka chi scan way na ojiye na o bo achiri no anu na o frɛ man na o be fa me kwan ho no o ka chi say o fa me nko hotel bi na me nko rest nti moro na che say mabani ato aso okay nti man no so fa me no o gina taxi na o de me ko hotel ho no to dim ra hotel honum no na on kra tira me nkyɛn ni me didi nkomo that time no so na meka sɛ me ba no mankra obia me nana no na enim na me nana kra ka kyɛ me sɛ me nkra me ma me ba meka kyɛn sɛ on de onya botre ɛsɛ o ma me kra wankra no wankra wo nua no nkra obia yonko bie ni ho a wo kra no nkra obia madam fu ba ko a fa sɛ on de me ne egbu kosu atafre pa na me nim di san ko no so ka kyɛ me sɛ ne sɛ nya me boa na me ko na ya na ono so aba okay ama no de na me ndi ko dru da hotel on de na me matosim ni binto on de na me ne chat ni ye video call ni nya na papa no so to no hwe me okay no hwe de me ye nyina nti later na o ka che me se okọ na me kura me ka che se o da na se pan nti ni nya mbo china na no se china mo be 7 de omra na me dwale ai bibia na obefa me ko office on okay nti no pa no ba na che se ma ye bibia wie twen no na me ni didi nkomo asa ja se we dia we sure se de na wo ka no also no near fee almost be 50 plus na me kra me fe no offer ojidi say no so omo do be kosisi hanu say de express nti me kra no I say odo pibi wo dem ho na matade a che say me di be kwa footprint me mpaboa me kwa footprint me chen say mpaboa we ni atare edu am be kwa footprint what so nyina o to nyina wo sre o se oni trim sa nti e hono ma no de o tam na o ka say enko na ya call office o to do no san boom na nipa ni biye na mama ko tan reception na lady na sa ka chim so ho say ne boss no ho a to say wura ho no buy no say ne boss semembla ti me call ye no na boss ni biye e dan bi wo no ne ho no e dan bi foforo bi so sa hye ho san obi no ka chim say me tan han mi say ntwa no oba ti me te ho no ma na boy bi te say me type e so ba ho no so betam na me nim ito on so better mention na che say enkomodidie ma so e friend Robert on so free Ghana ne bra e wo France na ne bra ne say ombra na o de ne ko into o fa no say into so no anwumle no na on so bedru 30 okay say fa say me bedru na nchi bia no so bai okay ntina ye say makwa kunya me nua che say me ni nyina wo ho no mti etiti wono ma na Ghana o reception ne ba no ka che say yemfa ye phone somra hanisi na ati say small interview bi na omo ne ba be sa communication nti phone use wa ha eti oje me phone na oje boy no so phone na o de call nti later na guy bi buy na guy no e chia na ma yakwa ba no so twi na o ka na o ka che say o ye ba betu kwan akọ France empanifo say o mra no me che ne ma menu me say bi say be ya adwuma na ye koya na say kwantu na betu no bibia betima ya successful amai eti eto no ma na say okofa maka board bi no de be si ho no o de be tale dan ho sa na o sha ase say okasa say ase o draw table bi eto ine so na o san mu mienu say asensan mu sa na o twere heading left side o twere honum time na right side o twere honum money na o ba ase asensan ase under time no na wa mark under money no na wa time say the way exams na etim wa time si mu no na wa saba under time no wa time si no aba under money no so wa mark na che say o person che say o say enipa bebele e wo wiase a obi wo honum a o skapa no amake o ska but o need time okay
na oba osaba next one so a o say obu on so a all time but oniska no asaba so obu on so a only time ono so a on san so eniska okay na oso obi so on so a o ska o san so what time okay na je say the onu ni wo ska o san what time no ono no e wo financial freedom okay na opose odi bibi gina o say uba ewiase a enipa a omo wo ska omo san what time no mo financial freedom no omo ne ye 3% wiase okay na omo eniska omo so many time wo so what time wo niska ne sa anoma no omo wo financial security no omo so 97% okay e wo wiase enti sisi a episi tu kon episi e ba 3% na say episi ko 97 na si o be se me pese me ba 3% no pese me ska sanya time ba ko no so pese me ska sanya time and also okay ene yen start here na of find a phone no the example say phone we Samsung e bia yen wa America na say bia anka ba bia yen phone na anka sa bia hono no be to phone 100 cedi but enam say phone no omu ye ba wi a ombe ye ho advert radio ombe ye ho advert TV omu ye nso a obeto bia be man DHL company bia aba and the auto ade a ye be bro direct and no nkofa third party bia ne bo no wo fom na wato ade na wi no na fe wo sum itimi bo ho da room obi no so beto a every week dollars ye be twegu account mu ena ase hono na ase maintain your maybe ase na ase afa de niam aye nwonwan because obi a wo ko France de ne de wo betra table animu afa ne ye be kire wo eti yes na ase hono na me ho ahase wo so na je say if you free to me fine e bo me ba na so na if you fresh ase to me na saba no kodu ye no wadamfo no na wo mfre no that time na me ne no me wo hotel ona me ka say me ne madam fo ne video call no na me ne wono so e chate amaka chen se wo menya bedu na de maka hotel ne me no anno bibia be yo kinti se de aye china no se na me ka chen se china no papa ne so ba be family de me akọ ofi no se no am ko start process na ni ma check 2 weeks meba eti at that moment na we ni sha so ye we na ma adwen ni hu se enye no kure no na phone no so ma je free me chen dada ese o phone omo girl ni be je say ho no de interview nti ye mfa phone enko na phone ni nkuta me aha na me hu se asade no enema ya dan no asa kan bibi say maybe anti-meli okoto anti-meli mo na anti-meli mo no de pa wo so aka che wadamfo waka che unua waka che we ama we so aka che ama na mo so ama ndipa no anti-meli na nya customers be say 100 ka unu anti-meli won tua woka but waboa no but any company the more be the wura mo be ba be tobi no na wo sika na cost every week ba be go account dollars okay eti hono na ma sole to sole ya say masa de o kan dem tell so on de minya wotre on de asoma no eti owia na ai guy na otimi chen no no so ye o sinya na wotre omo de be ko abrochiri na wo nse me bra no ono obi a ono hwe mi school nyina mi gini say han say boni anko be kase me mran to de na wotre that's what cancer no na ma adwene still na me gini say no but asena ono na me hu ni say bia nyina Ghana fo nti bibi ni kura nko be ka mo ame react no no so say back wo mu nti na che say me nko anu nti mi nya hwe na me de me tena se yi no keka do keke kan na papa no ebo be say 12 na papa no be fa me fi hotel ho no o ka che me ne boy ni say o mo ka so mfa no near enche ho no ma ba bi restaurant bi wo mfa nko no nkoto aduane ma yi okay na ini die eti o ye no ana o de ekọ ho no na che say o to aduane no boy ndo so pefufuo o mo so fufuo na e bayere wo be kon kwana bayere ni gu ho dada enti wo ka so pa na o ma wo ni instant ho no ma you know say yikitu bi say no wo say na de ama no waye ana me de me ka say me be kon no aduane bia ko na ho na say me wra ho na me de manum ato me say me ni aduane bia eti mi to nyina age say ase de ekoso ma adwi mu no ana man ni say me ntimi ka say me de ko fi an pa me no ko je mo ne nkwan ne tilapia bi no de bi si manim na mete ho ana mete baako ti mete baako na yese manum kura ato me si me ni biem ti say me no ka say na kwa na ote me chen de no wadi ne de fufuo na wie nto ko France odi fufuo ni wie no ana pan ne ka chen say media ne be say kwa de ene ne so obedi a woni media ne ka ho na wadi media ni nyina me mo na eka no wa say dia we na nyina na che say omo de akwa ne sa de akwa kuru afie ho no na ho no na adwi bi bam tim say nka menwane but enam say na papa no so obefuma free hotel ho no ska kakra na aka me ho no
ono the strategy agi say scan film nchen o ka che me say hanu say no hotel o mutimi sisi ha it is sky bo me ho a me fama no na du say em papers ni na awia na che say wasesa no say euros wo say nanka o de ama me na me to me ho ko say France o mu di euros Tofia kwa matewase France o mu di euros okay eti me di say scan no almost be say 9 million me di ni na ama papa no eti that moment na o de me call restaurant won na adwo mutimi say nka medwane na nka ne me ntika san kwa na nam kunya bi a friends police station bi wo ho no mananka maye but na miniska bi a se ba ne se ba critical kora miniska na minim kasa me no be cheche ma asem ma che obi ntina saben so phone so ya je free nsam na o box no way box ade kwa hotel ho no okay box no hotel ho no it na is a mini option ntina che se me say do ma chi san na me no moko ena me do ma chi na me san no moko inside ho ena mo say de call a die fufuro mu ho de TV bo ho na o ma twere so paradigm shift and how to build organization and also new teacher fufuro so gina ho che niam nti won de na afide ma chance na mi tinu so na mi su na ma wo sa afide aye ka awie and that moment ni so dan na efie na mi wura ho ma mi hu ni say eye me ni sa nkofo kakra bi na ho no say Ghana fo be say 100 plus e wo dan na chi a o mabbo apata a o mugu ho no ma che sa ati say ye kire o mo niam bi te say de akwan be fa so o muso bitimi abiti obi from hanma so o ko friend de number a o mo nyina de sa adwuma na di o mo na o muso gu onum ti wo ba na so be duro na che say usika no nsanka na mo na so ye bosian ti no one nyeska no baka obesi na wasa return wow ba e be chew wow to mu nyina no o mu gu onum a ebi wura ho ebi so ani age na o mu gu onum ti odi mi wura dem onum ke paradigm shift ni nyama nema bilebe bi no ma yi book bi no ma je me phone no that no ma ko fa me phone na free baby ana phone wo no o ma twere me contact ne number se wo so nyina egu se book no baby sa na mo wie no mo de me kotena enipa dom na e wa chire ho no nim ti me kotena ho no nyina no ntina se me ana ma sole na me hwehwem se me hu wadam fona na no e frame me se me mla ho no na okay ba that moment se o mo de na ko si nti na oni hobi ti me te hot na me hwehwe ho no ma na ade sign iti ade sign no ana mine no e fa me se o de me e ko ifi wo se ura dem ho de na o ma twere no ho o ma twere paradigm shift and how to build organization de eno no de na o ma twere wo ho the paradigm shift no say u ko a paradigm like e che say o mindset okay wa dwene no o mindset wa dwene na shift na say o dane bibi okay iti ho no mbe dane wa dwene ama wo ni wo ma dwene na baba abaye pe I said don't be can be a obeti okay ho no mba be dane wa dwene Tofia kwa cruise strategy bi ni some no maybe na say we be be chidi wa dwene wo e ho no nti omo be che bibi say 8 basic building blocks na I say blocks bi a bitime emo wagina so a say enoma bi omo be che say commitment edosun perseverance ni hwan say ahofama eni ade eti omo kire eti say de wuko school pepepe kire enoma bi wo ho no ma ba me that me na ma adwan ehye eti na me to nyina je say me hu nese enema a omo kire wo ho no nyina no ye kwan a wo be fa so adupu obi ama ono so betimi di naba ko on person che say the more na me betimi di obi aba no eno no betua meka okay sara on person mo che eti omo di afi on ma ade sign na mine no ese obi na me nim eti me di na chia bi a me minim say hotel ne wa ha idru ba bi no de mamma ne afa ba bi fufuro ti me dem say bi a wo de me te shortcut fufuro bi na akọ horo na bi na chi nwa say wakọ akọbọ epunu bi saa ti say efie bi saa to afa obom na onu so obi abi no de mawura fie ho no o ka chem say hanu say na mba beta na say ajana sma wo kan na me bag ni bi bia hotel ho no na hanu say udi mabai na you say o say o niam na nyina ye de aba niam nyina wo fie ha yes o ma fa free hotel ho e de aba saa fie no o de wakom no ho no dada kra m say be free ho no anopa na before na obi fufuro so omma obi fufuro kosisa ba sa ho na so oba fufuro na na de wakọ ho no am wahu bibi say bi ade ye no kre eni ade nti no na de wakosa efie ho no eti ho no so ode mko nipa bebre ho omunya e Ghana fo nko obi akasa fufuro bi Ghana fo nko wo ko na nipa e wo sa fie ho no wo de wani bu a na omo dodo ba yesen nipa o fie ho no be du be 30
Okay. If you do be 30. The room no do ko na nipa sen na e wo room ho. Enti akwa te say if you na nkasa no. na Enye me fie nim. kase bi asaye. Te say o man say flat bi sa. Okay. Enti hall kakra. E na omwo 2 bedrooms e ka ho. E na toilet and bath. And kwa toilet and bath ko mo no Cote d'Ivoire for no toilet and bath na e bom baako. Okay. Ebi a udwale no. Hono ma na bath no toilet ne sa wo. Iti nipa 2 ntimi use toilet and bath just baako pe. Okay. Iti everyone say bibisa. Iti ema a no mu we mu no. Ghana for ma na mu we mu mo de sai na ye na ye wo hono. Okay. Mu no da dan baako mu. Na sa ankofo no mu na say head no mu di so French for ne Ghana for no mu ye mpani for no mu ni di ehye omo mo ye sa adwuma no. Omo so da baako na mema na ye ni om de ho no na ye ni egu. Oh. Iti me ko ye ni de me su say ade na omo se menye no se nya nto enye nto mfam sika mama na menko eti me su tenten se me hwe se me nana no kra no kwan bo so be tue sika no kwamu no eye din ba na hwa e tam so e kwa kwache no eti no omo de omo se ya hane de obedura journey of no return untimi enko wachi bi na me nim se de madam fo no maba be hu se enye no kra se wo France no e kwa ka ama no so achi asa ama untimi fu bi ma ebiem. Okay. Eti ye ma men so menko eti ene ye nyina ye ka ha no sei eti e ba ne sa no omo de me hye edam honum sa edam honum ma me mpie omo me hye honum sa ase me hu abonte me phone so a omo fa me phone ma me so omo se phone omo fa phone ma omo seize u phone no ana o sika no so a de koye no omo seize ana de da obotom no so no omo age me ye empty se me ka se me dwane afa ba bi kura kokora me ni ska me de beti ma ba be du Ghana hanum sei eti na che sei omo ede ma hye honum saa ma afikwa de me ko be se 1 week eti that time no honum kra me gidi say me ma me ne me nana no de omo nim say bi about this time de omo ntimi kan de bia bibia ye me na se makwa ko kra nti na say me to nyina so me say suma me ma me nana no because uni access bi ade be frɛ omo ka say me wa ha say na atomi ana say omo so ntimi kan over be se 1 week eti that say me hwe de ekona me hu say ska no me nsan kan biem na me nsan so nkan biem so de dia me ntimi so return ma because me ba minim de me be kane je say pressure am de koma me na ikura mpuku na ska we nyina akoye kwan be no be fa so atua eti ne ne se me ka ho saa eti me de ma na me nim me ma de omo ka se na omo force me se chinchina me ntena ho no ma me mane ade ne ne be hye ho na de omo ka se me nya no ma ya hwe se bitime nya ska na abusiafo abrante na kosem eno no na me nim so na ye wei abrante no se na onimpa se na be kwa akoto no a ma ho videos bi a abusiafo wo hwe Ghana for ma wo hwe Ghana for mema efia omugum e wo Cote d'Ivoire ho eye Ghana for any Cote d'Ivoire for ni bi na aka bom ana omudi di ye ma e wo Ghana ha enti ebia obabi ana udihie bi sede we wan kra ne maame wan kra ni nuanom na omunim se bia owo around no sana wadu Cote d'Ivoire ho na abusiafo eye too serious say niema ekoso no ebia na wonim enei no obi a hyase ne wudi sankomo no opes wadu free Ghana ha say wadu wo Canada ana say wadu wo eko France sam krei mienu ana omudi di juma titru Ghana for na abranti asem ye ma reho me dan me ho na mabonyu bi aba me ba mesan atoa so
Na minimo, na minimo. Tofiakwa, machoasie. Tofiakwa, machoasie. Pachadi efe, yedisi kaneto. Meko binsusu yankaniko, nasi ebeni denio. Mininamu, obradi mi edrochi. Mininamu, obradi mi edrochi. The best any pa mininamu obradi mi edrochi mininamu obradi mi edrochi. Hi, I was here for akwantu omunsam na nia edi owura ya kopie eno no. Yemfa sira kase ma 21st clinic the sciatica expert me pa cho se utie me ewo asante mantam a eye Kumasi ehwa overseas eho ena omo branch no ewo baby otimi nka free bi a number no 0540 311 311 0540 311 311 ofra call center for na the whole Ghana no omo wo be say 18 branches me no ka say no duru obo asisi a Court Junction eho ena wo Udu takwa sisi ya no a omo wo Roman stores omo ne no na edi enhwa animu tema oho committee 1 Roman Catholic aso no nche ho pe enkran no omo ewo domi na che say St John's eho no ape ho na omo wo Ecobank na ewo ho no fa ho a road na wo fa ho timi kopie domi market no eho plot number 23 sunwan omo ho wanchi goso omo ho Kaswa omo ho obom road no Tachiman Takrade Nkranza headquarters omo ho Kofodua ena debi sudwabo so Nkrabata ne de Dana Edo so to ase atwetwon na ye ya na ehawa mepacha eye 21st clinic the sciatica expert eno no eye sciatica na sciatica no omo ena age sa title no a omo enim ho adwuma papa udu Nkransisi ya no a omo isilego ho ena research center no walk kama na Africa nyina no ya bo doctor abaso say enokwasem ni say doctor wa bo adwuma pa enam sciatica ni ntino de omo e kan say omo modern say sa sciatica ni de waji sa title no de enya asem keto Africa nyina no ya bo no abaso no kwasem ni say aha eye Sompa 93.1 FM yese emakatuapa yesan so ewo Sompa TV udu sunyan sisi a ye wo Sompa 93 ho 98 98.9 ho ena sisi a yebutu ewo sunyan tuduru a Sompa wo Kumase no yesan so ewo Sompa ewo sunyan sisi a omo badwuma den bibia eda na kwan so meni owura no mi bisana sembi na mi wi a me maami abaha one papa sofo nso abaha last week ye na omo bon komo me no mbedi nkomo na mabia homa no na ochena nyankopon ya adoma ye wasem kese a enkrofobia omo akodi nsensem me wo ho a omo so anya won tiri adidi mu a ode aba bema udi bosome dodo sen wo Cote d'Ivoire ho mpacho mi di bosome mienu ne na otwe mienu bosome mienu ene na otwe mienu na kwabe na afa so edwane se ekoba ne se ase ise iska no mo fa ma mi ntino fasi wo mami mommy na ti say Erade adom akwaba ya eja hey mama ahon fe na adware u say hey last week uma so bad na so de e che da I was your for bra Facebook ni YouTube na be hey oh David ma ko kra na meduru he sa enti we kra ye dressing ade kwa adwuma no okay mommy na o ti say nyankopon adom ya da Erade ase menim sa wo ba na uti abrantie no kwasem ne say Ghana phobia
omone Ivory Coast fo aka bom Abidjan fo bi aka bom a omo se omo de ye mane bi ekọ France omo de bi nso ekọ Canada a nipa omo so omo free krom ha akogu Cote d'Ivoire no omo bra pem na ye be bia homa no amanfo wo nsem ka kakra ibedie ye krom ode o oh ma aya asem o ye krom head o oh mommy obi bisa say when am ne no bonko mo last week wona etie na menim no ehun say me ne Angel Lady na ebon komo na obi niema bi so kire yen a ye hu say no kwasem ni say enye danta bia ne danta ne mom danta ene de sika kokko ba no me de kwa de me nka because sika no kwa na fake wo na sika kokko de edin say enye yanomfo ya sika kokko bia ye sika kokko a ye krojin mommy de eri kan no ebia ne na obi etie na menim yeah Angel Lady ye hwan Angel Lady a herbal doctor okay mene kofa ba ya meda Angelic Lady herbal clinic ya Angelic okay Kumase ena se nyame adom ye nya branch nso e won kran wow ye kan say me ye doctor okay na me de ne de e abibiduro eno na ya ne hia me no because ye de mu ne hia yen da bia me kan me se abrofuduo no upo wo da yiro ho twigu yam ebe bound side infect and the assemble bro daddy mommy say obi pese one Angel Lady bon koma number ben on frɛ me number no 0244 pachafe manya botrafe no obi akofa pen o chronti me pese o chronti no bomo na to wase wo say 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and I said 0555 97 47 45 sisu bi mami 0555 there's a 5 in the same okay there 0555 okay 97 47 45 mommy enti wasu ye no hemfa poti na obi fa car obetimi abesi ansa na yedi nkomo because obi si Africa wotim me ho de ho nya yera kwan de ofri asante be kwai obo ase du nkwa no so no ebesi wo konfa no chiji okay odru ji na car ni si upe twakwan nim na nipa de nani a kire bantama kwan so kakra bi okay onu akwa no mo pai asuofu ya manfrum okay ofro car ni bia no aso aka kire mate ni sa me pachaw simi wo Abrepo Old Market sa ma unso signboard no si ho fe na odaso na meje mo sakramena okay enti uduru ho no makra unsabonkum so me signboard si ho na unsabonkum so okross kwan na me maton kunwa okay ewa abrosa na se wa home use chairs ni bi okay udi ebowra ha obusa se me pe Angel Lady simple omo de obeba okay na omo free tech ni Oduom Accra road no many panel ha na ho makejetia okay onsi wo tech junction overhead na se wa Wunsani Fancy Station wo ho wo beduru akwa no mo pai Abrepo asuofu amanfrum eno anse wa fra bropeka no ka kire mate ni sa me po acho ba bia me kominim ho mesi wo Abrepo edwada dem ana Old Market okay usi atwakwan ni bra wunsa bonkum so ubonsa ubeduru na Angel Lady me signboard kese si wa matwa so Angelic Lady herbal clinic me ankasa na me da so ubetimi a follow signboard na papa telephone current ye nante kra ye dabi na sofolai omo free baby ni sahwifo so betimi asi sofolai sofolai station na wa ase ho na omo lodo Abrepo car straight eba ho nti wuduru ho Abrepo car ubusa na ofuru bia eno ansa osu besi wo Abrepo Old Market ana edwada dem na Angel FM fo abrosa na senso wo Abrepo junction ho anso Abrepo car ejina ho no mo last week ye din komo pa me kai say ye din komo efa na no etwere ho ye ka twere ene ensanom ti last week no ensanom ho pa nkomo na ye di ye se wutie me na onom nsa na hawa ba che wutiri ye Angel Lady aba bo modern saudi wani ebe kire Abrepo Old Market dwada da mu ho na ho no a wusi ya no
number no de ehia me ofre no a na wokɔ hɔ na wakɔ akɔgye bi ebia wukunu kura nom opese wo gyae ebeboa wo adanse amanfo edi fatitru saade no ho no ano ye ayeden mommy ene he na ode ye fa papa onim say ye koyanim enti obebebosa na no be force man nsa nko na wo ye ho adwuma na na mitimi ye nsa ho adwuma na mitimi ye twa ho adwuma yale ye be na de baba mitimi ye twa ye yade a ede ne pa wo papa eni pa bebre mpane ye dabi enti wo hia wo bi na so obetimi twa ese twa e kire se yawe bia nipa ne timi ye se ya wo ye de ye ho adwuma e wo ho papa na ye free nsa na yakọ etwa so okay epilepsy yade a meme de meme ka se enya yare ma asampa na make asama kan ehu de enti America se enya yare ena de na me divert afri hunam akọ honhum kitwe okay eno so hia de enti papa me ka se enya honhum ya honam yade no etwa doctor bien ho no mo betimi aka kire me se wo ma me etwa adura no ma etwa ne beko okay even medical doctor bemu wodura so no se nipa na ne tibo ho kim no eno bejo but yare ne nko okay wonim de entira etwa aye sunsumu yade ate se yemfa ne se aha santiman wura ana mfa se adwuma yi wura eba na ye bibia ya prepare ye ho asiese ye chi atwen no ye appreciate ni se adwuma na wo bie na so ye ni okay enti me yale twa eyi obi na de twa na mame e wo sunsumu te se me ye sunsumu twa no me ye sunsumu komfo okay enti obo se nipa no moment obi twa no de wa huna kom da no ne sune ne tibia nyina te sa na sune ti sa na de ehu ni wo mo de ba anadwo no okay ye wo bi ane de amawia anadwo nko na ni twaba wow nti ofiri mpaso no wahwe wo cream na ni trabo enti mimi mfiti preko pese ye twa mesi bagie aduru ko menyama dressa okay ba wo si mato jem mato nsu ehiem yesi wo twa na wo to jem a untimi nsabiem wana ka kire wo okay na ye de sa ehu wo ya hye ni patiri mama ni pe wo twapa wo nya ba bia nko obefa ama ne ho ato no but ehu se yesi wo to jem anu anu ti bia ne nsu ohie bia hwe agunu so nim se no anu no enti de wo yale twa no wo ye sunsun mu konfo wo ntwa ye kan se enya yare wo appreciate ni wura honam mu enti wo ba honam mu a na yade na ba na no bo ahuro na ne tiri ne wode bo ho yesi fa tiri hye nanum wo hu ne se ya yade but hu fam na nya yare wo yi ni wuraye eno ne yade a eba wo nipa mu no wo hu eno na se no na ma nim guase ye ba epa ba bia nipa wo na agu ani mu ase yesi fa tiri hye nanum so ne mu na ne tiri amho obi tiri abo ho sa na most ne papa de etwa aye na tiri mfie miensa bia e bodam wow because of ne tiri ne wode bo ho ne yes Omodru tatashe wow men kan nwomanum se obi besi ne bu se meye etwa adwuma no enafom na onim ne na wode ye ne nan siso yes enya sa wontimi nya ho adwuma okay because there otie me waye duye ni bi anim se etwa wo ya last minute eba wachi okay wo duye ni no eja ubi okay ti hia de sebi wo wani na waben honhum okay nti etwa nya yade bi keke okay nti so obi twa na wotie me a eya abrepo dwadadam simple ana me de no simple mommy number no de hia me pa number na 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and that's 0555 97 47 45 0555 97 47 45 mommy na on say wo kan say etwa yade no eye hunhum asem yi no ane say ne obi a ne ba wo bi no oba wo ntimi ntua sika o oh debi
Because I hear me. Me hon tesa. Okay. Me ho ye bia da bia me kam se me ye obatan. Yes. Enti me do obatan ye na ye madwuma. Fantastic. Se nipa ne ntimi ne wakokukuru dwetire na wo de abrɛ me na madi. Mpanifo se de da na ye nya di preko. E bia me so wo mu aboa wo na kina wo be connect wo bia ma me e bia che de wo betu aye no. Okay. Enti emfa nhye wo tirim se oh mate ma me nka wo fidie wo so de se me kɔ die e ye me dwetire nyina na me de kɔ. Dabi. Bo aho se de wa ho de tie me mfa nkyɛwo. Yeah. And I waka say mbai me se me de chawo meji usika. Yes. Nanso me nye usika mmoro so a wontimi hwe nipa no. Abra me wa aduro no. Na mabɔ wo bo a wontimi. Wo kwa asa wontimi mabiem. Yawe no so aka ho. Aduro no kra so me esiwa me ye. Aduro no so asiwa me ye ne den. Okay. Nti nipa mfa nhye ne tirim ommela. Papa nsanom nipa mfiti prako pe no nsa. Dabi. Sa me firi ho ana me no nsa. Dabi. Ye wo bia namfo na de ne kɔ nsa no mu. Okay. But ye na wo be ya addicted ya wogye ne ho a enye. Bibi koso bra ewiase ye ho. Ah nanke de beto yepunum. Ewiase ye ho nti de o tie ye no. Onfa nhye ne tirim sa abripo dada dem sabi. Me nyi agi bum sa me bom tirim ba na mabɔ bum dabi. Ba yawe da wo so no hu sa yawe we die me ko a enkwa me pacho ni pani mere kuma se abripo dada dem. Emfa wo ne yade a ha no. Emfa wo ne yade e ha wo. Okay. Sa be ma wo be ma na awuo. Papa ye bibia ho adwuma. Yade bia ye ho adwuma. Se woni na ye wo ya bibia bra. Na wo de wo ya wo ba yale twa. Wo ba ye sadwiam. Wanom nsa tomu ntentan. Papa be hwe police ni ye ma no position kitwa bi ni ye de ato no was ton sanu mu. Wow. Wo ba fa na mfo kitwa bi waton sanu mu. Enti ye kasa bi se ye mfa nuro ngu fom. Na ye mfa nya duro a papa me nka nwamanum. Yeah. Wo ma minim sa wonim me kakra. Yeah. Enuro de nyame adom mikutanuro. Na me kra me program so onye special mo so. Menyo so. Enti mommy, ye bre no ya so ba de hia me pa ye number no. Na maka che obi ase obi o wosa how do bia no. Omra wasoeye na me hwe say wo me show su no da kro bi ba bi dia dance ye bompa ye. Okay. Sa hafo ni bi beba. No ma bi dia dance. Mate number no bi. Number no 0244 56 32 32 45 0244 56 32 45 and that's 0555 97 47 45 0555 97 47 45 Madam Adija. Wakwa afuo mu da. Oh mama. Wọ́n sẹ́ ó kọ́ ẹ̀fọ́ ma yẹ wò dua kitikiti bi ti sẹ́yìn wọ́n bá a ní wọ́n sunti yẹ wò bíbọ́ sọ nípa ní bá a ní wọ́n sunti mpanyinfoɔ fẹ́ ni dua adwamanfoɔ mẹ́kyerẹ́ wɔ kyiri. Yẹ́nì bẹ́ẹ̀ yẹ bi yọ mama mama ọba sọ ọkyerẹ́ ni ba bi yọ. Okay. Ọ̀hún sẹ́ yẹ wò dua adwamanfoɔ ni yẹ wọ akwambea. Okay. Akwambea ni dua no a ẹbi akwan mu no. Okay. Na obiara duru so a no wɔ so ba wei deɛ ɛyɛ potiti sɛ kokromoti na tua hɔ. Pon sɛ wofiri hɛ ba no wɔ sunti wofiri hɛ ba no wɔ sunti. Okay. Yɛ frɛ no dua adwamanfoɔ. Okay. Deɛ ɔtie ni a wɔn deɛ twa no atena ne ba anaa ne kunu na yɛde so akyɛ no. Papa yɛ abripo dwa dɛdɛm. Okay. Aso a tie asɛm no ɛyɛ tiawa. Nti yɛ abripo. Angela di medase wati. Me so medase. Nyankopon nhyira wo. Yɛbɛsi ahyia. Sofo nso medase. Said that we are the mommy bre me why. Okay, we watch our money na for wani e kire abripo 0555 97 47 45 ko na kokoji ayaresa na ewiase da bia me kam se wo betena se amayade aka wato dem de bomoden se wo be pinchen ba bia ayaresa papa ewo na kokoji ayaresa me bacho ukoho ade besi bia no oba tofi wabeka de wo mu nso akire me ewo abripo hye no nso ba bia befa ka bia no a wo se me o kɔ abripo no wo so besi old market hono ano ubehu se ne signboard si ho kama na shop bi wo ho a unhu se omotonto home use nema ho a na road no kura wo fa so a wo kɔ wanim kakra bi no wo fa left ana mom ya say kwan me next ma be won okay we da CP tinyankopon ya adoma ne na wotwe wo besan ateme ma me nka bomodin na frɛ no number me dia ma onu nyina no frɛ no na woni ni nkomo yade bi etete wo no bomodin sɛ me pacho woni no ebeto kese bema mami samra wo ho na
ye brain nti ye mono tofo kakra ba sima nan ye wo yanim wotimi di obi nso ba ho anase udi ho bosumi mienu ene na wotwe mienu no kwa be na wofa so a wotimi nya wotiri didi mu a ene wo Ghana ye bonkomo na wobeduru ye nso di enisiye okay na minim enam se na meka se mintimi emma abla scanning community no me try se me so de omo ka se me nya bia no obeye okay nti hono omu yusu me pa ma je se me nan fofo de enkamu be se 80 de enka omo ba mu be se 8 ba ta wo so fra wo mu no mu di nkomo sa wo France right now madam fo ne fa so no a me so mu be se 8 ba ku se we ready no na no request on the na no find this kind man okay no find ka chen say na dan fo na wo kana se na wi asa ehun to ma na dan fo ni show pictures bi e che se wo France okay eti eno no sa picture ne menya eti eno no ho ma sa madam fo no de ne te dai kaka okay ana ba ku so the same thing no so ne sofo na this kind man no man sofo no so ka chen say ono so e be so hu bi e che se mo France say enipa 8 no pushi wa enka wo de wo so eba Cote d'Ivoire ho wow ya ba kokro mbo de on de ono so ekototo ne nyoma nyina kototo nyoma nyina ono so ade be chama namba ba sa again no media to the sense me ka chen so be fa Cote d'Ivoire ono no ka chen me say ne papa ne this kind man ne papa de be bi e kwan wa sa de wo ma ne mba okay eti ono no ma me ne papa kasa aka chen papa na minim ya no ba we ne papers no eti e ba ne sa no papa no frɛ ma me ne no e kasa ma ka chen sa akra na akra no ko no so be di na chi di na ba be she agent na nsa na me ka say no obo ba ho ba eti no na ne ba no so ka so no so nimi ono ni ma ko school a cheni adade nti esa ho je ne ba ni di no ka say ne say on bibi boni bi anim di obe mo no nko aba eti ade be chi no ama na sim no aha fa so akoto ne ma nyina anwumre no obobo ne ma ne bibi aya ahomboa no ena o ka say me send no location ba bi obe fa obe ba be du Cote d'Ivoire ho no like e kwan obe fa so ena me ko send so obe fa ka babrekum odubrekum asese me man direction ansa kwamo na agent no kwamo kra no aba be ka che ne se bi on fa me send man straight etie ho no ena minim kwan a ni papa eku asoko hu message na me send no so phone no ne sister ba ko na no ne bubo ne me ni sister ni hu se obi a me se akra na afi de adane se omra fabrikum no omra Cote d'Ivoire na de phone ne che ne papa se da be nipa na Sandra eko ne ho no sisi no wasisi na papa ne di odi obre me se brantie na obi a osisi afi masa me se wanya nto anya nto ade fa wa control wine ni bi se no ima me baba ya we ma me fa 150 million to ne ho e me fa kwa we so na obi ko boni tuo okwan na me ye ndɛn na ɔno so ne de ne sɛ ye etimi hu sɛ sɛ ne ade ne ye no sɛ me do bi ba wan mi ntimi mfi ho na afi so me ma me so efrɛ me nya 2 months mo ma me bo message ba o sɛ me nua ba ko esi wa wie JHS obewanya aguna SDA na me anso na me wo fi aja me hwefie kakra me ni ho yi sɛ akora iso be ko school kwambo otewo o mu nso me koto ya ma no ba ko so di machi so ya le o magina to hospital edisa nyame aboa me ama matimi anya kakra me ba ya ma start adwuma na me nya kakra nka me send kakra man na onye dey on fan solve sa problem no etimi to no ma mu se o mu nim se mo abuchi ise o mu nyina ya official se busuafo ne me na fofo no bi o nyina hu se o se de o France me tia na se ni ade ko mitima sha ba se 10 years na ebi kwambo a me nya hwe na afi so krai ho na metini kwambo Livia me wum kwambo no me ho kire me ko me di agisa abo 1 a cheke na makoto a cheke 2 cd no me da bra me didi wan ni via agisa nwumle be se 8 o ma no afase na ma kan egu hu ni ye ba ira afase na o mo be no ho no amaye na egu hu no ubetimi adi o unni o na ebi okwamba mu doso na e hye so wantimi ni hye ni edi ja okwambo so a o ekom na o san de da esu ayo no mina ye bula bi fi pa na chese ye no na say me to condition na me wo nkra nye ma me so ni se mo abrochi na me hu say se man hwe ya na se man kwa me ba na se scan say pa bi na medical na metimi de atua ene say ne 5 years kwa na me ye ne kakrakra dan se metina ho no eti one time me ye man say me dwane eti anwumre na ye nyina ya da em say me ka say boys ndi ho no sa na nam say fine bi eni ho na entontom ena ehyewu nti no eya ne du anwumre a obi timi pia bonten obi timi pie na afi so do no kwa enhye dan tum sa go ya to wo no main gate nim eti wo no so ye tenten pa uche say ugina ho no ma ojimi hwinsi okay eti o mabie ena be se foam ho no me sole ena me ye kakra che say me fa gallon kase ni bi no me de bubu so asi ho enti me de bi tata bi so me de
bisi bi so ma ne kɔsoro kakra na megyina so na mehwiri wɔ ne si akyiri ɛna kyɛ sɛ anwummerɛ dat ma ahomakye bɛsɛ 4 ɛna menam a na metim bɛpie kuruma hɔ no yɛ main road saa atam na ni mu atete kakra na taxi na ɛwɔ hɔ no megyina bi ɛna meyɛ sign sɛ mekɔ Ghana asesa abrɛ wo ni ska wo yɛ den na mo 2 cedi ɔhɔnom sika 2 cedi ɔhɔnom sika 2 cedi on sɛ meka sɛ ɛyɛ na ɔmotɔ akyɛkɛ ma yɛ ɛti to dɛ saa de ne sɛ meka sɛ sika no ɔmo mfa ma me okay menni akyɛkɛ no ntɔm dɔm mfa ma me mede bɛtɔ ade foforɔ ɛbɛma obi atɔ ade foforɔ abrɛ me nti sɛ sika na ɛhyɛ mboto ma 2 cedi no nti mefo taxi no a meka sɛ mekɔ Ghana no no de me kɔsi baabi a metimi nya car from hɔnom to Sampa okay nti hɔnom so town running baabi a mo bɛfa car bia 2 cedi desa ɔmo sika no ɛna ɔgye 2 cedi nti mesie na kyɛ sɛ mayɛ stranded mehu baabi a mede m'ani kyɛ ɛna sɛ me phone no so that time na ɛka me ho me phone de metimi nyan but na network biara nso ɛni so a metimi de communicate with biara nti mehu sɛ obi apake moto saa na ogyina hɔ na me call ne kyɛn na me try sɛ menene ka me yes sign a kyerɛ ne sese nti ɔno yɛ no busa me sɛ me Ghana ni wɔka twi ɛna mu sɛ ɔte twi na me ka kyɛn sɛ a me Ghana ni na se asema ato madam fu bi na ɔyɛ no so okay obusa me sɛ medidi na me so me nidi ɛna ɔyɛ ɔde me wura baabi sa no ɔtɔ tin bi ma me ɛne wɔn mo pan no wɔn de banche kora na ɛyɛ nyɛ dɛ ɛna ɔyɛ ɔtɔ ma me na me di ne saa na ɔde me tena moto no sɛ ɔno wate saa ɛyi no sɛ nkrɔfo ɛyɛ bibi saa na on there o so obeboa me no de mbesi Sampa okay o de mbesi Sampa na je se ho no so no betimi afre mabusuani bi kura mpo a o mu nyina mi se mo France nti no so mintimi mfre mo bi sende me case kama me fam ba kuma ase anu sei eti Sampa ho no so me hu de me nya me ho na me phone no so masa dum no cause obi ko fresh si ana e ba obi a wo France de de frɛ Ghana eti mi ba nti na che se ho no so mi se hu de me eti obeduru kuma se no me hwa kwan a fa so atimi kofi eti ɛhɔ no ɛna me frɛ madam fu baako a meka sɛ me kɔ no na ɔno so pɛ sɛ me kɔ a ya ɔno so bɛba no ɛna me ka bibia kyɛ nti na ɔno so ɛha no ɛna ɔsende me case ka sɛ ne me fambre Kumasi na me fambre fi nti ɔsende me 70 cedi ɛna from Sampa to Kumasi na 47 eti mbeduru Kumasi no so no na kyɛ sɛ baabi a mete no me mete offense baabi a mo baabi a ote baabi a mete no na kyɛ sɛ mintimi nkofie that moment no because before say ade be che sada no kwa na me ma me ne mebusuafo ni bi kura chate me am so bibi e kokama na say ade enchi na wonim ni ana abrochi de say yemfa 1 day seconds ana eba e na say me hu de me nsanya me ho say Kate anso me gina ho no ma gina zu da na ho sa ma ne bo be say 8 me hu baabi am de mani kire asa me nko madam fu ho asa me nko ago fie de me ma me se no sitie no ono no onimsa say me ko ade so nyina afiri so ama say beto ne kakra na hu mani ma ahya ma me no obetwa ahwekura ma ode asem beba na mintimi nkofie eti me ko man bia asa opema asem kakra aya na eduru bia ni TV be set me decoder na me mam na me opema asa one na yere sini fie ho baabi na me ko no ho sa ma no so ni sem wa abrochire okay eti at that moment a ono kwa mu no hu no yam kura ba hye no le be say 8:30 to 9 now be go hu mi kura no yam hye no pa man ko ye aso wo bowura ne dem ho back opie no hu mi no na mka che say mia yes no eti on de on bie mi na me mla inside na obi emi a che say on ne yiri nyina betra me nchen a e bo mama ne nyina kire o na che say sani aye no de mintimi su nkofie maka me na na je say me na na no kwa de bia ni condition na du no 70 something ahekura o ti na yam hye ne kura eti no o ma me choke ne nchen ha no se kakra eti o ma me hye ho no ma be say 1 week eti 1 week ni mo no ekọ mi fie on no ni baabi ambete o ko mi fie na o yusuka on me ma me ekọ kasae eka bibia asibia che na ho no kwa o so on ma me ne kasa kura no o sha ase so kan no ususun sa enti o chen se on de onu wansu na metima bedura sundwen kwa mo so ma na nije na emu ho no ma na o san frɛ me na nanu so na o de asem style bi no ono aka no strategy e kire no se be ya ono so ne yam nhyehyɛ no ani ade eti mu no ma na me na nanu ka se ka che papa ne se frɛ ne se that time me phone ne madum no se be obi afrɛ mba ti ma ne ka che papa ne se ono kwa wa kompa bu bia ma ase esim sanse be bia mo no me ni abuchi na ase me ho so ntɔme ɛna ono so ni me kasa bia so a me so me se afidi eye me ho ye because me mo hyɛ me ma me kasa
to say the BBI all right, you know. Oh, pretend it's a BBI, I'm catching me, my make us some Yajuma Krama Bosumi Biano, Minya, over base 40 million. How much is Omunia and say BBI Kama. 80 Minan year or so on, it is any near or no, as no, Nini say Bia, Matima Budra, as we beam. It is all no system, Matima Badia, made a membrana, often and say, Uhume. And I mind mammy case car, made the call, the horn mouth, any hume. It was any human any year on so swing. Now I quite some Yaji, but now if you saw a horse, I done an hour. Sika 150 million, you been a equal channel, and so quite Daniasem. And now, before one now, the Sabe share mine honum beam. The Michelle mine honum cacrana, after the cassette, or my mum coffee, my mecas or my membra. It me buy any dear, you say, no, if I say, I had in dear, call me buy, and you say, you know, and the man quay, you say, buy a Jumana may actually make my office so. The media ne afi so amanfo so extreme wo area with me cramp. I was here for akasima miensa na no nsia abo. Bema kafra wati. Kafra na akasima miensa. Pacho bintimi mfa call. Messages ne so yentumi nkan ba kokora na me hya wo bose. Nyankopon ya adoma ochena. Ye wo stories no a nipa bi nso omo so akodi nsensemme na omo kora de kwan a crowdfund omo fa so no eti se wotie me na obi ahyase ne wo chate say ye de wo kɔ France ye de wo kɔ Canada be careful na asem kese e wo ho na minim so na obete sa asem we bema me da so ate yemfansi nyankopon ya adoma ochena no nan ekosi se no nsia ebebo no yebeto ochena de memo akwa ma won so wafre na o messages no so enne de nyina na yebeka bom na yakenkan no kama e de amawo makrao Obrad me drechiro menenemu obrad me